Ngiyabonga ntombi yami. Kodwa phela uhambo olude ubona sengingugogo nje. Ngaqala ukuloba kudala ngama 1970s. Khathesi semkhuthaza lina batsha ukuthi lilobe. Ngakho ngithe ngiquswa kuli literature Ndebele Literature Festival ngathokoza kakhulu ngoba yikho engivele ngingakho sengaba le trust sesaba le trust Barbra Clara Makhalisa Nkala trust literary trust ekhuthaza ulimi lwesintu ngakho ngiyathokoza kakhulu kuba semcimbini onje weNdebele Literature Festival ngoba kuyathokozisa bona abatsha izinkondlo esizizwileyo imidlalo ebekhona lokunye konke nje okukhulisa iliterature yethu yesiNdebele kube kuhle kakhulu. Ngiyabonga.